Abantu umuntu ukiri kubona umuntu yarabuze n'icajya radio kanze ngo yereke ibintu nakora iradi injega kwita iradi ugenda utakuriza umuntu iradi usikonyaga gucagingira papa ukureba mwa iradi injega gucagingira papa iradi ni yawe iradi ugenda usakuriza umuntu gute iradi inzira warayiguze ako nje warayiguze iradi kwicaza iradi njya kwicagingira iradi ni yande iradi se ni yawe ni yande iradi yo cyana byabona ko bisigaye byarakutse kubyigize danje iradi yo nje papa jayimba njya kwicagingira nimba gusumbuza zorambi radio abari nje yigenda ugenda usakuriza umuntu yigenda se ni yawe ahubwo iradi ndari yawe iradi ndinayigo murambere njya gucagingira nuko ndari kugenda kwicazereza kugenda kwicazereza nuko cyaro iradiyo uganda gusakuriza muri inzira niyo aho musinzi inzira ni ya buri wese iradiyo ronjewe burambaciye mbona umwana uri kumurenganya se iradiyo kari yanje iradiyo ikimenyetso kigaragaza ko ariyo ni iki iyi radiyo suzivuye iyi radiyo ifite n'udutsinga tubiri ifite n'udutsinga cy'iradiyo ifite udutsinga tubiri uwo ni tunga yaba n'udutsinga dutatu utu dutsinga tunga udutsinga dutatu wana tungaye udutsinga dutatu ukwenda udutsinga tubiri udutsinga dutatu none iri kwatirujanye twarijana kunya kiradiyo oya buretse boss Ngera kweba ndako tsongera kweba nikoti janje murarijanye ndari bikoti janje murarijanye no tsongera kweba ndazakira kweba